ليه أخذ بيها أنت الله أنت مش تقدر يقول الأنوار Diğer sözcüğümüzde halkı, İslam'ın kişileri, yani beynimleri, sözcüğümüzde, bu işte. Diğer şefaat olsun, İslam'ın nasıl Red Muhammed'in Red Muhammed'in Sufyan diyor, Fethasan diyor, Osman diyor, İbrahim diyor, Mevlid diyor, Mevlid diyor, Musa diyor, Kadir diyor, Şemin diyor. İşte bu Peygamber Hazretleri dua eder, hafız olsun, tadaklarını kıyafet olmuş. Peki içine, bakma içine, o Red Muhammed şimdi bana karşı Allah olsun bekliyor. Ne böyle? O Red Muhammed utundan diyor. Dura din kurtulan diyorlar, Osman'dan diyor. Neden öyle tadaklarını tun bana karşı Allah İşte Red Muhammed bu zavur Çünkü yatağın veş masayı veş nan baş vision ne diyor kurtulan böyle oy var çok var çok bu vision كلهم دخل في الجيش يك بوستيشن كان بيلوي إنال إلبس عمل شوية بسيطة يعني جاوب علم وتعرف قاس إمكانات مش بريء يبغى شوية يفتي كشني وهو مش بريء ولا بيشي ولا خاطر بيشي خاطر بدير زمن بدير حتى قبل هذا بي الله بإذن الله تغير في الوش وراء دولة المساء والسيان توش وصمير إمال وسيد محمدية وهناك تنسيق ودخلت فيها إمال بعنا هذا يتغيش خمس عاصر بغلا في الوش عاصر بغلا حرف يتعمل بالليل يرجع ممكن يرجع ممكن إن شاء الله هاي إغية يلتن شفاء أستاذ أنا اللي هاي جو على يعني سيد محمد مولاح قصون يوم دور فوق تباها إغية من ليلة يا الله آمين 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 أنا